Shalom. Rahajang semeng para pamiarsa setia channel Suluh Galang Kangin sareng sami. Sih paswece miwah tentrem rahayu tansah ngulimputin sajeroning manah iraga ring dauh semeng sanipinih suci puniki. Sadurung ngawitin pikaryan ring kahanan marcepada, nenten wenten paundukan sani pinih mabuat salian saking ngaturang puji astawa majeng ide sang aji. Antuk asih paswece idenya sani ageng, iraga kapai cegalah mengwali miragiang sabda suci sani patang dadu suluh ring pamargi iraga. Sadurung titiang lanturang urayan dharma wecana, ngiring pinih riin iraga ngeruruh tur miragiang sabda suci sani pinih marga utama ring kahuripan iraga. Ayat Alkitab sani persida kawacen ring sajeroning Yesaya petang ta setelu pausan papan sani mabaos kadipuniki. Santukan semeton pinih berharga ring paningakan titiangi, tur kaluihang miwah titiang ngasihan ring semeton. Puni keawinan titiang ngicen manusia pina kepangganti semetoni. Murda Dharma Wacana dauh semeng puniki inggih punika, kahuripan sane berharga ring ajeng ide sang aji. Para pemiarsa channel Suluh Galang Kangin sane katresnehin antuk ide sang putra Yesus Kristus, sabda suci puniki sajeroning tradisi Alkitab basa Bali LAI 1990. Inggih punika damar miwah suluh pencerahan ring sajeroning pamargi kahuripan iraga. Pitutur miwah hikmat saking ide sang aji, ngicenin kawikanan murni, mangde iraga uning nalebang napi sane patut tur mabuat ring ajeng ide. Ngeruruh kerajaan ide sang aji pinih rihin, inggih punika pamargi utama sane ngawinang sakancan katuwuhan kahuripan kawewehin antuk pasueca. Sapunapi kahanane ring jagat Bali utawi mercepada puniki. Kearifan lokal Bali satateng utama yang pitutur mabuat ring sajeroning pamargi kahuripan. Sabda suci ide sang aji, ngewantenang panuntun pinih sampurna, sane nitenin manah, pikiran, miwah laksana iraga, mangde tetep suci, sajeroning marcepada sane akeh pikobet puniki. Kasugihan miwah kaledangan ring marcepada puniki, pacang ngalintang tur sirna. Nanging asih tresne miwah kabenaran sane saking ide sang aji, bakal langgeng selami-lamine sajeroning atme iraga. Ni kemawinan, napi sane dados paundukan pinih utama sajeroning manah semetone dauh semeng puniki. Ngiring ruruh pinih rien kabenaran miwah sabda suci ide sang aji. Lugrayang firman idani, sakadi suluh sane nganteran sakancen pamutus sajeroning pikaryan semetone. Sampuneng ragu, santukan kaluihan asih ide sang aji, pacang tansah dados suluh sane nganteran langkah iraga ring marcepada puniki. Iening iraga makte rasa sungsut utawi krode ring sajeroning manah, ngiring sukserahang sami punika ring ajeng ide sang putra Yesus Kristus. Inggih para pamiarsa sane sukerta tur keternesihin. Asa punika dharma wecana ring dauh semeng puniki sane pinih utama. Mogi-mogi sabda suci puniki prisida dados tatakan, suluh, tur nartayang sajeroning kahuripan semeton sareng sami sedina-dina. Ide sang aji, ide sang putra Yesus Kristus, miwah ide sang roh suci, tansah ngalimpurang asih paswece, miwah karahajengan ring iraga sareng sami. Shalom, rahajeng semeng. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punika sabda sane prasida kawidarang dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micenin kerahayuan
pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang Aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksme.